Reka tugusuhuze twifuriza ibihe byiza wowe udukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwacu rwa Burundi yacu updates n'amakuru agezweho muri kino gitondo turi tariki 29 z'ukwezi kwa karindwi umwaka ni 2025. Niba rero usanzwe ukurikira amakuru tukugezaho ariko ukaba utarakanda ijambo subscribe, ukanda subscribe kugira ngo amakuru utegura umunsi ku wundi ujye abona uri uwa mbere. Ntago bigoye rero, reba hasi gato ya video urimo kureba urabona akajambo subscribe gakandeho, tugezeho gatoya urabona akamenyetso kameze nk'inzogera n'ubwo kandi kugira ngo nidukurikira umunsi ku wundi. Ni amakuru rero aramutse avugwa turi ku wa kabiri tariki n'ubundi 29 z'ukwezi kwa karindwi umwaka ni 2025. Rero hari amakuru menshi cyane haramutse avugwa muri gitondo. Rero nk'uko mumaze kubimenyera mu gitondo saa 11 n'igice zuzuye tubagezaho inkuru zaraye zivugwa, inkuru ziramutse zivugwa. Rero nyamuneka ntukajye kure, buri gitondo mbere y'uko ujya mu kazi, mbere y'uko ubyuka banza ufungure ikinyamakuru cyacu ni Burundi yacu updates, hanyuma umenye amakuru menshi arimo kugenda atangazwa. Nyuma y'ibyo ngibyo reka tunakubwire ko ushobora gukanda subscribe, ushobora kubika link y'izi video hanyuma buri uko ubyutse ugakanda kuri iyo link ikugeza ku zindi nshyashya twakoze. Rero reka tukubwire ngo nujya mu kazi ugire akazi keza. Reka twitangire n'amakuru yacu. Dufite amakuru menshi rero tugiye kwibandaho. Inkuru ya mbere, FDNB ni igisirikare cya Repubulika Demokarasi cy'u Burundi, ariko impamvu nari nibeshyemo gatoya si ukwibeshya ahubwo nuko n'ubundi bano basirikare bakorana n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC. Rero basohoye itangazo rikomeye cyane. Twifuza ko uri budutega amatwi tukakubwira byinshi kuri aya makuru. Si yo nkuru gusa twifuza kuvugaho, turifuza kuvuga ku nkuru ivuga ko M23 yahishuye umubare w'abasirikare ba leta imaze kurekura. Ese byari byaragenze gute? Dore ko nabonyemo abazungu benshi. Ese ni bantu ki? Ni babari bacanshuro bavuzwe mu minsi ibiri ishize. Turaje tubigarukeho gatanu kuri gatanu. Si yo nkuru gusa, turifuza kubwira umutwe wa Mobondo wo muri RDC urashinja cyangwa se urashinjwa guhohotera abantu Kinshasa. Niba turaje tubigarukeho, ndetse n'andi makuru menshi yiriwe avuga, yaramutse avugwa, yarayavugwa, yose ari hano muri iyi nkuru. Rero ntujye kure kugira ngo tukubwire byinshi ku makuru arimo kuvugwa muri gitondo. Umutwe wa AFC M23 watangaje ko umaze kurekura abasirikare barenga 12,000 bari mu barwanaga ku ruhande rwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Imibare itangwa na guverineri wungirije wa Kivu y'Amajyaruguru Ngarambe Manzi Willy yerekana ko mu bo AFC M23 yarekuye nk'imfungwa zo ku ruhande rwa leta yari ifite harimo abacanshuro babarirwa mu 3,000 b'Abanyarumaniya babaga mu mujyi wa Goma. Barimo kandi ababarirwa mu 8,000 bo mu bihugu bya Afurika y'Epfo, Tanzania, Malawi, bari mu butumwa bwa SAMIDRC mbere yo gutsindwa mu mirwano yasize ingabo za M23 zifashe Goma muri Mutarama uyu mwaka. Abandi n'abasirikare bo mu ngabo za Kongo Kinshasa FARDC n'ababafashaga. AFC M23 nubwo yarekuye bari abasirikare bose, ku ruhande rwayo ivuga ko nta mfungwa n'imwe leta ya Kinshasa irekura. Uyu mutwe wishyuza Kinshasa imfungwa zibarirwa muri 700 zirimo abanyapolitiki, abasirikare n'abandi bantu bafitanye isano n'abawugize, ifunze yita ibyitso. Imyandiko y'amahame ngenderwaho aganisha ku guhagarika intambara impande zombi ziheruka gusinyira i Doha muri Katari yerekana ko impande zombi mu buryo bw'ubwumvikane harimo kuba hari uruhande rugomba kurekura imfungwa z'urundi nk'imwe mu ngamba zirema icyizere. Umunyamabanga uhoraho wa AFC M23 Benjamin Mbonimpa aheruka kwerurira itangazamakuru ko Kinshasa niramuka idatanze imfungwa ku ruhande rw'inyeshyamba ifite, uriya mutwe utazitabira icyiciro cya 6 cy'ibiganiro biteganijwe kubera i Doha. Igisirikare cy'u Burundi FDNB cyahakanye kivuye inyuma
amakuru ashinja guha abarwanyi b'umutwe wa FDLR imyitozo ya gisirikare n'intwaro mbere yo kubohereza kwica abanyamurenge bo mu misozi miremire ya Uvira na Fizi. Umutwe wa Twirwaneho ukorera mu ntara Kivu y'Amajyepfo ho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niwe uheruka gutangaza ariya makuru. Raporo zitandukanye z'impuguke za Loni zishinja ingabo z'u Burundi kuba zimaze igihe zifatanya na FDLR ndetse n'ingabo za leta ya RDC mu ntambara barwanamo n'umutwe wa Twirwaneho, mu gihe imirwano isa n'iyagabanije umurego hagati y'impande zihanganye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imitwe ya Twirwaneho na AFC M23 imaze iminsi itanga impuruza y'uko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa ririmo abarundi na FDLR rimaze igihe ryisuganya ngo rigabe ibitero ku bindiro byabo no mu duce dutuwe n'abasivile benshi. Ni ibitero amakuru avuga ko biri gutegurira mu hantu hatandukanye harimo no mu mujyi wa Bujumbura mu rwego rwo gufasha RDC kwisubiza uduce dutandukanye turimo imijyi ya Goma, Bukavu yambuwe na AFC M23. Twirwaneho iri mu mitwe igize ihuriro AFC. Mu itangazo yasohoye ku cyumweru gishize yavuze ko ifite amakuru y'uko Burundi bwamaze kohereza abasirikare mu duce tw'imisozi miremire ya Uvira ndetse na Fizi abarwanyi ba FDLR nyuma y'igihe babatoreza ku butaka bwabo. Yagize ati amakuru yizewe arerekana ko abarwanyi ba FDLR ni umusaruro w'interahamwe zakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, baherewe imyitozo ya gisirikare mu Burundi n'ubufasha buhagije bw'intwaro ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare byatanzwe na guverinoma y'u Burundi ndetse n'iya Kongo. Twirwaneho yavuze ko FDLR yamaze koherezwa mu duce turimo Ruvunji, Rubarika, Rurambo na Minembwe, aho zavanzwe n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo zikomeje kugaba ibitero ku banyamurenge ari nako zibatwikira amazu ndetse zikanabasahura imitungo yabo. Igisirikare cy'u Burundi mu itangazo cyasohoye ku cyumweru tariki 27 Nyakanga gisubiza kuri biriya birego cyagaragaje ko atari ukuri. Kiti ingabo z'u Burundi ziramenyesha abanyagihugu n'abanyamahanga ko Burundi buba mu mahoro n'ibihugu byose bituranye nabwo bugendeye kuri politiki yabyo yo kutagira uwo buteza no kuba umuturanyi mwiza. Burundi rero ntibushobora gushyigikira mu buryo ubwo ari bwo bwose abatera igihugu cy'umuturanyi. Amahugurwa n'imyitozo yose igisirikare gitegura kibitegura kinyamwuga ku bw'inyungu z'abarundi hagendewe ku bikenewe na FDNB. FDNB yagaragaje kandi ko jenoside iri gutegurwa gukorerwa abanyamurenge Burundi bushinjwa kugiramo uruhare ari imvugo yatangiye gukwirakwizwa mu banyamurenge kuva AFC M23 ndetse na Twirwaneho bagera mu Minembwe no mu nkengero zaho, igamije kwenyegeza urwango mu banyekongo batuye mu misozi miremire. Igisirikare cy'u Burundi cyavuze ko ibyatangajwe na Twirwaneho ari ibinyoma bigamije gusigiriza cyangwa se kugisiga icyasha. Kivuga ko kibyamaganye, cyuzemo ko ingabo zacyo ziri muri RDC zikorana ubutumwa, ubunyamwuga no kubaha mu buryo bukomeye uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyatangaje ko umutwe wa Mabondo ukomeje ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ihohoterwa rikabije ku baturage batuye mu duce tumwe na tumwe tw'umujyi wa Kinshasa, cyane cyane mu murwa mukuru hafi y'ahitwa Bankana. Mu itangazo ryasohowe cyangwa se ryashyizwe hanze ahagaragara ku cyumweru tariki 27 Nyakanga 2025, umuvugizi wa FARDC Captain Anthony Malushayi yavuze ko amakuru yizewe arimo n'amashusho yemeza ko abarwanyi ba Mabondo bakorera abaturage ibikorwa by'ubugome birimo gukubitwa, kwicwa urubozo no kubambura ubumuntu. Icyo gihe tariki 21 Nyakanga
abantu babiri baturutse i Bankana batwawe bugwate n'abo barwanyi, bamwe bakorerwa iyicarubozo, umwe muri bo aza no gupfa azize ibikomere. Ingabo za FARDC zahise zitabara zibohora abo bantu zibajyana mu bigo nderabuzima kugira ngo bitabweho. Kubera uburemere bw'ibyo bakoze cyangwa se ibyo bikorwa, FARDC yohereje ibindiro by'ingabo muri ako gace hagamijwe kurinda abaturage, kurwanya umwanzi no gufata abakoze ibyo byaha kugira ngo bazashyikirizwe ubutabera. Umuvugizi wa FARDC yibukije ko abarwanyi ba Mobondo barahawe aho bacumbikirwa by'agateganyo na RAD bidatanga uburenganzira ku kurenganya abaturage. Yagize ati nta burenganzira bafite bwo kwivanga mu miyoborere y'abaturage, ibyo ni ibyaha bihanwa n'amategeko. FARDC yemeje ko izabasha cyangwa se izakoresha inzira zose zishoboka zemewe n'izitemewe z'amategeko mu kugarura ituze, kurinda abaturage no guhashya buri muntu wese cyangwa se buri mutwe w'inyeshyamba ushaka guhungabanya umutekano muri ako gace kazwiho kugira umutekano muke utezwa n'abitwaje intwaro. Ni mu gihe abaturage ba RDC bakomeje kwibasirwa n'ibitero by'abitwaje intwaro, aho nanone mu munsi w'ejo habaye igitero cy'abantu bitwaje intwaro mu mutwe wa ADF bishe abantu basaga 47 mu ntara y'Ituri, bisigira agahinda gakomeye abaturage b'ako gace. Hongeye kugaragara ituze mu mudugudu wa Karinga, ni mu gace ka Banamurema muri groupement ya Kisimba, ni muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru, nyuma y'imirwano yabaye muri iyi weekend ishize hagati y'inyeshyamba za AFC M23 na Wazalendo. Amakuru agera kuri Actualite.cd avuga ko inyeshyamba za AFC M23 zavuye muri Karembe ndetse na Karonge, zagabye ibitero ku bindiro bya Wazalendo ikaringa ku wa gatandatu mbere yo gusubizwa inyuma. Iyi mirwano iravugwa mu gihe ibiganiro bikomeje i Doha muri Katari hagati ya guverinoma ya Kongo n'inyeshyamba za M23. Impande zombi zashyize umukono ku itangazo ry'amahame asaba ko imirwano ihagarikwa byihuse, ariko umutwe wa M23 ukomeje kumvikana mu mirwano ya hato na hato n'inyeshyamba za Wazalendo zikorera cyangwa se zifatanya na leta ya Kongo. Rero ziterwa inkunga na Kinshasa nk'uko birimo biragenda bitangazwa, nk'uko abantu bose babizi. Naho ubwicanyi bushya bw'ubugome bavuga ko budashobora kwihanganirwa bwakozwe mu ijoro ryo ku itariki 26 rishyira 27 Nyakanga 2025 ahitwa Komanda, ni muri teritwari ya Irumu, ni intara ya Ituri, mu gihe abari bari mu masengesho mu rusengero rwaho, byibuze abasivile 40 bishwe bikabije batemaguwe n'inyeshyamba za ADF cyangwa se MTM zifitanye isano na leta ya Kisilamu. Abandi benshi bakomeretse bikabije nk'uko byatangajwe ku mugaragaro na FARDC mu itangazo ryasohotse kuri iki cyumweru gishize. FARDC rero ivuga ko iki cyaha gikomeye kitazatambuka kidahanwe, yamagana ibyo yise ibikorwa by'ubugwari byakozwe n'umutwe wa ADF. Rero bashaka kwihorera ku gihombo cyatewe n'igitutu cya gisirikare cy'ingabo za Uganda na Kongo muri teritwari ya Irumu ndetse na Mambasa. FARDC irashimangira byimazeyo ibyo yiyemeje igira iti tuzabahiga ubudacogora, rero kugera mu ndake y'aho batuye ya nyuma, nta buhungiro rero tuzabasigira. Iki cyemezo cyongeye gushimangirwa nk'ubutumwa busobanutse kuri biriya batera ubwoba n'ubundi, cyangwa se kuri iriya mitwe y'iterabwoba. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
ntabwo izasubira inyuma. Ayo ni amagambo ya FARDC. n'ubundi ni muri urwo rwego ingabo za Kongo zihanganishije byimazeyo imiryango yabuze ababo, kandi irahamagarira abaturage kuba maso cyane mu gihe isaba buri wese gutanga amakuru ku kintu kidasanzwe bitewe wenda naho bari. FARDC yakomeje igira iti umutekano ni ikibazo rusange, kuba maso kwawe bishobora kukurokora cyangwa se bishobora kurokora ubuzima bwawe. Barasaba kandi ubufatanye bw'abaturage bagahuriza hamwe mu kurwanya umwanzi rusange wishe inzirakarengane ndetse agatwika aho basengera. Ihuriro rya Alliance Viva Congo AFC M23 ryamaganye ryivuye inyuma ubwicanyi bwakorewe abaturage b'abasivile bikozwe n'umutwe wa ADF mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubwicanyi bwabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ejo ku cyumweru tariki 27 z'ukwezi kwa karindwi 2025 bukorerwa muri Kiliziya Gatolika iherereye muri teritwari ya Irumu mu ntara ya Ituri, ubwo aba baturage bari mu masengesho ya nijoro. Amakuru avuga ko hishwe abasivili barenga kuri 47 barimo n'abana batandatu bicishijwe intwaro gakondo ndetse n'abandi bafatwa bugwate, rero barahohoterwa bikabije. Umuvugizi wa FC M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka mu butumwa yatanze akabunyuza ku rukuta rwe rwa X yagize ati AFC M23 yamaganye ubwicanyi bwakorewe abaturage 47 bwakozwe na ADF naru muri iki cyumweru. Yongeye agira ati ubushobozi buke bw'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kurinda abasivile buratuma AFC M23 igomba kugarura umutekano ndetse n'ubutegetsi bushoboye kurinda abaturage babo mu bice byose by'igihugu. Ni mu gihe umuvugizi wa FARDC wa AFC M23 Dr Oscar Barinda nawe aherutse kubwira itangazamakuru ko igihugu kigabijwe n'imitwe itandukanye y'iterabwoba ikomeje kubangamira umutekano w'abaturage muri RDC.